mo reste proche l'estadi d'Umec, a iagulem veggio de veire mon premier match de rugby et den saupre un pau mai. Les origines del rugby, come un fin de sport fin finale collectiu, els anglais din lo fun han a dire, e su ben d'abal che sun vengut los sports che coneixen no mai, che sul rugby, che sul football, mai los sports e mai anglais, e donc trap un origine din las isclo britannico, alentour d'aquelis col·legis, liceu e grandes escoles che justament bulion associat toujours al cerebral, lo physique, fuguet una de las grandes idees. Donc, comme l'Aïssazus d'Angleterre commence le mes de février, les deux formations professionnelles qui sont le Toulouse Olympique qui joue en Championship, qui est la seconde division, et le Dragon Catalan qui joue en Superliga, jouent bien à cette partie de préparation à Carcassonne, un affrontement donc pour plat préparer à quel Sazu 2020. Après un temps d'escauffement, les équipes tournent al vestiaire. E vers qui l'entrado per la partida? Rémi Castille. Rentreront au cours de la rencontre numéro 22, Lucas Albert. Le rugby de 13 nasquet dins aquel nord d'Angleterre, justament, pas dins l'Angleterre del rugby de les origines, que era mai al sud, dins le país de l'Aimin, e són nos minaires de fons aquí del nord d'Angleterre que fagueren naix el rugby de 13. Ben, donc 13 jugaires sur la pelena de cada costat, donc amb una particularitat per rapport al rugby de 15 que és souvent el rugby que coneix mai la gent, és alentor de la mesclanyo on solament 6 jugaires hi participen al lloc de bait, donc ce que explica la manca de dus. D'acostuma, 2 o 7 jugaires són portats sur la feuille de match, c'est-à-dire que hi ha 4 remplaçants. Bé, com és una partida un poc excepcional, los dus entraînaires han causit de jugar a mai de 2 o 7 jugaires, c'est-à-dire qu'on devria bese jugar de cada costat un vintenat de jugaires. Que la partida donc és lançada ara amb un primer portat de palmo donc de l'accord de Toulouse que s'aplica a gagnar le mai de mètres possible, tout el joc de 13 se passa a l'entorn del tenguts, aquella acció recurrent un jugaire que és placat a l'udrei de guardar la palma d'una part e deu per la torna a mettre en joc realitzar aquell gest tècnic que concernís a pausar i lo mettre la palma sul sol e a la talonada de son peu. Donc havent 5 tenguts per sio marcar, sio e ce que fa bese l'arbitre en aquest pas, donc l'arbitre que és un anglès, que fa bese el signe 5 dins sa mà, la cola de Toulouse se deu de separar de la palma en quelque sorte, deu jugar al peu e la tornar donc als draps catalans que del cop tornen partir amb la mateixa situació inicial e donc ce que riscan de bese pendent un bon quinzenat de minuts perquè tant que les defenses són pas encara dins la lacière, la toca de jugaire és de gagnar el mai de terreny possible e surtout encerbar la bala tant com possible. Hem vist aquí un primer placatge ofensiu que faguet recular el català, mas que l'empatxo pas de tornar a prendre la palma sul pic. Aquí una progressió catalana que sembla la de Toulouse, són pas encara a la meitat del terreny, són al tengut 4, que sus veia sur l'arbitre. Aquí els catalans han causit de tustar el peu un poc mai dur per justament inversar la pressió e venir defendre tan alt com possible dins el camp de Toulouse, ce que capitun. Altra particularitat aquí, cada 10 metres la pelena és una línia blanca que marca cada 10 metres e la dels 40 que és en facio de busaus aquí ten una línia roja perquè havent una regla interessant per els taires que se són la 40-20, és a dir que si un jugaire tusto de darrere sus 40 e que sortís la palma darrere els 20 metres al verso, guardarà la conservació de la palma. Un equipo de Toulouse que s'applica a fer passar la palma e que fa sa primera falta fin final de la partida. És un an avant de passo. Aquí és comú també als dos rugby. El rugby
a aquest règle singular que cal jugar en avançant et se faire des passos en arrêt. Donc ce qui se passe toujours d'une logique implacable. Donc, et aquí donc, la passe faut qu'elle en avant. Donc ce que va ballar, donc une mesclagne en favor des catalans. L'autre différence amb el 15 qu'on a notat força rapidement sur la mesclagne. Les mesclagnes c'est but un pas. És pas que avem pas el dret, avem el dret de la butar, mas la causa dels jugaires i del joc és un poc filosòfic, és de guardar tota son energia per portar la palma, justament, i menys dins de fase de conquista tampado. E una nova penalitat exactament per la mateixa causa, és a dir que el jugaire ha mantingut la bala per contra un gest nouvel de l'arbitre. L'arbitre ven de faire un meno de muli amb les bras aquí, ven d'assabentar a quello catalano que a la foto tècnica que ve un jugaire seria expulsat automàticament per 10 minuts. És important per Toulouse que si Toulouse marca pas mais que capito de faire un decos de maias catalans se traparà en sus nombres pendant 10 minuts, donc un moment important. Le rugby des 13 en France és mai que mai un Occitanie gran que és concernidos, mas hi ha encara 20, 30 o 40 anys hi havia de colos d'altres grans villes de France, Paris, Rouen, Bordeaux, Lyon, avion de Marseille, avion de grans colos de rugby. Après, plus cal relativitzar també que haben sur un territori de mai gran la Superliga que juguen uns dragons catalans, que és una competició que s'és internacionalitzada, vist que acullís Toronto, que és de l'altre costat de l'oceà, i de l'altre costat de la terra oceània, amb la NRL, que demora la competició esportiva la mai gran de la planeta. Bei haben 3 arbitres i no, un pas d'arbitre d'en but, bei. 3 arbitres del Miech, com ho diuen, i 2 de Tocos, i són religats entre ells via una eina de comunicació, donc, que els arbitres de Tocos indiquen a l'arbitre dins una orelleta de causes que poden veure o que li poden senyalar. I ell del mateix biais se pot mettre en relació amb ells per los sol·licitar. Per marcar un ensatge i el validar, donc cal aplatusar la palma dins l'embut, és a dir, darrere la línia que passa entre les pagellos i dins tota aquella zona fins a la línia del fons del terreny cabal, donc aquell embut que és variable, que pot fer entre 6 fins a 11 metres per los mai grans, donc tot el palmo aplatusado dins aquella zona és sinònim d'ensatge, evidentment, per l'atacant. Situació favorable, en Ambese, atenció, grossa percussió aquí, grossa percussió. Donc, Monsieur Schild va prendre el bejaire de son arbitre de Toco que li indica que el jugador català ha pas capitat d'aplatusar la palma i donc no es trapant amb la mateixa situació un tengut a 10 metres de la línia. Els catalans verdaderament que s'arrapen en defensa, que pensi que se són ballat com un objectiu de ne pas prendre de punts i per lor tenen aquell engagement plus leu amb un pulido mestreig, són plus leu eficaç dins aquest domeni. Atenció, torna mai a dreta, insistís amb força a aquell costat, l'ho agrada. Aquest cop per contra, Toulouse ha atrapat la cible, ensage de Toulouse, fa mai d'un cop que bezen el Toulousà torna sur aquell costat de dreta, insistís i a força han atrapat la cible, donc nos trapan a 4-4 a l'ara que pensi que és la Miestin. Alors, mon rôle est divers dans le monde du rugby. Alors, je suis toujours entraîneur de l'équipe de France U19, c'est-à-dire moins de 2 ans avant. Et je suis toujours entraîneur du pôle de rugby de 13 et de Carcassonne, du lycée Sabatier et Charles Cross, qui sont les lycées qui accueillent d'athlètes qui ont causé une formation birado à l'entour du rugby.
Giugari a Carcassonne, unicamente a Carcassonne, i fagari la scuola di rugby di una parte, Giugari è un junior e un po' che in equipe première, ma après, chi l'abido a fare che ma carriera di giocare fu mens importante che la d'entrenare o diretteur sportivo. Sense un tengut 5, on devrait avoir plus une option al P des catalans. Alors est-ce que Bancausi de mettre sotto pressione a quelle équipe? Nous giocano alla main, e a queste cop per contro, trappano la soluzione. Mon figlio, il rugby de 13 è un progetto, tutto piccolo, sogniamo di giocare in una scuola professionale e poter essere fieri a me sa mamma di vedere che ha capitato che voglio fare, après le cose demorano difficili in quel metà, ma a 21 anni fa già 4-5 anni che sono professionale nella scuola dei Dragus catalans e per lei è una forma di capitato. Candidat catalan, rentrée de Lucas Albert. Catalans ville Toulouse Dets, superbe transformation du port de la touche réussi par Ted Vallonnet. Catalan 22, Toulouse 10. La partie do acabada restoara a retroubar los amis a la beguida. Rendez-vous per le match venent.